Zarkinja mirisa. Evo ovo tu što gazite. Ova bročka malo. Da je to isto bročka? Da, pa vidite da ima koljenica sa 6 do 9 lista. Mi ćemo u dom doći ranije ova prva grupa koja vrši hoda, ali je važno u slučaju da se više ne sretne u 6 sati. Isto mjesto gdje smo sad bili znači u selu Prekrižije se nalazimo radi pošta. Ona je izgrickala, ona je nisam baš. Kad ćete malo gore vidjeti da je kročka više vidjeti koliko kupica. Velike štete radi od toga. Evo stiže na grupa, pa se moramo ovako vrlo su malo. Jel? One imaju te mačke. Kao da ćete tu jedno proći.
imate kršćanske kamenje. I sada prema preko gore, jel da? Auto i kući, Zagreb. Ovdje crkva imate, tamo da je slika. Je crkva slika. Kaže, za kaptolu su prvi red, kapucini su prvi red, čak i konventualci na Svetom Duhu su prvi red. 3 velika ograka Franjevaca prvoga reda. A mi smo, onda drugi red je ženski, Klarise, a treći red to smo mi. Evo, tako ne, na stranu. Gdje je bio?